poin ka balay ka bakadu ka pangakwa kan kron ka kajar bin kalong kani bagi lagi bana kani kerensan ila election na ki media berkiwai bagi ne kiwai ki parti ki ong kunni ki keli ka voice of the voice of the people party tan boy ki keli ba arden ber ki keli ki MLA ki keli ruwan yani ki badan ka parti ki ong tan boy ko voice of the people party pilale ayu na ka berkagari bagi jadri bagi dak keno hadukan ni kasuruk ka konstituensi jong pi kalacot ka kam biang kiskim kimpoi ke development kam jon kiong psiahe atangkan nia hapo surok man kisniyau pilek sa kita kayo pilek malaki silong kita ban perta piahe teng he ka teng krem kakam kata gede ka bagi ong ini pilewi ka bakum kata parani ndai tang kata kini tidak kok tidak so bagi ong ngale ya kani Kisna iwei itaka sajan dikot ya kaninya ki ong ale ya kani ngathau mana ya uni mau sajan Kisna ya footpath iba ar foot dikot media ki pedi ngasna manga ya kani ka footpath ki wara ya ka surok ki wara kita ki babun ba ki pedi ya ka media ba ki ong bangadai manga bagi pai pa mentang kila ngam hakane ka rukun perkhan baka kakam NBC kakam MLA kalau metrek tang hakabene bagi skim kadon kata ka skim oriented mindset kadai baik kecing perkat iki skim batang iki skim namar pamala kan ora iki skim kiong kita diberi kini ki bamler ki bamlong kalau rom kerkom perkat ka hukum kini ki pata sebab percaya bi la ay bi kata kamandir ka pintra ya kata kakam balai pian ko pian so kalau pimle kata dari menteri lain kakam jong pi kata on dalale ya kata kakam ki ko pisok ki pedi ki thap sedang mak jo pertai langkum bagi sai na kapla jong hanre kata ka basic duty jong pi lalu pimle ya kata kakam ram pilong nong ikhmat ya kan di beba pi bersuatu baik ni tapi sa jong ni la ai yani dari makipan tiba sim ya ka kredit bagi om bakat manga pertai om bansu lara pi pilai cek ATM pisai ya ka pisah jo pi lagi ATM pingo mani pi manis ir lagi ATM kadang ka pisah jo pi te tu hande ka bae menta kalong bakine ki brio ki balong scheme oriented kini ki MLA ki MBC ki basu scheme nado men step hakadame su scheme haga bakado haga scheme ikut haga scam Indai tang ka scheme mindset kay lam sa ka scam. Hari hai tu ebi hak pedang jong ka jing ice scheme ke jong ki kile umno bitim. Hak pedang ka jing ice scheme jong ki sina maki ka project kat nu kan ka scheme ka di bandong. Manu kan yo kan trai nang ni bat kat nu ngan yo nong manganang ni. Ndai bagi ban ice scheme ya bi Henry kiyo kan ot nang tu kiyo kan pentrai ya ka tu ka scheme lang maki briu jong ki bat ya yo nong nang ta.